achumatti dogoggorree hubee nuu ijoollee yaadadha leetul qadri waan ifaa tokko samii asirraa illaa kana deemu ja'amee ala dhadhaabbataa turre eegaa nuti waan samira deemu urjiin wuliq jetti asii baaqachiin kutti achii qaatu karaa nuti jennu sanillee deemtu yoo feete asirraa akkana deemtu yoo feete gamanarraa gamana deemtu yoggaa isa ijaan agartan innaa anzalnaahu fi leeylatil qadri itti qara'an ni dhaabbata hogga dhaabbate san haajaatti himattaa jira ani beeku isin akka itti qaraayu ni dhaabbataa jira innaa anzalnaahu qatti qara'an ammoo warru hunjina ruuhi isin keessaa bayaa jira warru odon geenye sanii gadi dhaabda hogga wanni sun dhaabbate yaa leeylatul qadri jetta abbas isa kadhattaa beeku yaa leeylatul qadri waan deemu sanii beeku yaa leeylatul qadri waan akkanaa naa kenni jettaan waan san harkaan tuutee jaalii bara dubartiin ijoolleen xiqqoon tunfaan dubraan rifeensa kee kana harkaan qabe yaa leeylatul qadri rifeensa dheeraa naa kenni ijoolleen dhadhaabbattee akkas jetti hogga nuti innaa anzalnaahu jenne urjiin qaatu odan nuti leeylatul qadri jenne urjiin seente gamanaan baatu wiliq seente odan nuti bismillaahi illee jenne urjiin seente waan akkanatti umrii fide waan barbaadamu dhiifne waan wanni ati barbaaddu dhiha jira ati baha jirta eessa wal qunnamte ni arga namni kana waan barbaadu dogoggorri sun akkumallee ar'allee tiratee waan zaata qabu takkaa jira see namni waa eegaa halkan darbe halkan ulfina qabu jechuudha malee waan ijaan arganii fi waan harkaan tuqanii fi waan akkasiitii miti halkan kuni Aishaan akkana jette nabiin akkana jette taharraw laylatal qadri fil witri min al ashr al awaakhir min ramadan akka gaarii taharraw irratti xiyyeeffadha halkan witri halkan qarii qurna booda keessa hajiru jaa nabi sallallahu alaihi wasallam didami taka didami sadi didami shan didami torba didami sagal irra guyyaa witrii kana keessa ha irra hajeelamu halkan didami torba jaa ha irra asis dogoggoraa jiraabe anallee qajeeloo firaayi namoonni hedduun lulluqateetu halkan didami torba asii ka'ee ila isfaaltii san guute halkan didami saddeetii nam tokko jiru onisleen fahamii dogoggoraa be akkanatti wal miliitii be kan manna wal miliitii be yoo rabbi nama qonnoo malee akkana miliitii be halkan didami torba halkan witrii keessa ha irra hajeelamu jechuudha malee achi qofa jechuudha duniyaan tun guutuun kanarra walii gal halkan didami torba filne eda leeylatul qadri jedhamne gurgana mogga garte eda filne barakata leeylatul qadri eda dhumee jasi haasawnillee magaalaa sanuma as qofaami guutuma biyya tanaa tokko harama yoo laalte halkan didami torba yoo rabbi si haaseeni wudu adda jettee asrii asii haate khalas namni asriin mana harama kan afaanii guute warri gandaatis dhufe bakkiti asii achi dhaabbatan kan jirre guyyaa 28 namni tokko hin jiru